Ngikubingelele mbukele ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela indaba eyifika ngaso isikhathi uyizenyulile noma-ke uyikhiphile laphana-ke uthibela-ke emcimbini-ke ubuhlelwe uyena laphana-ke uJaiva Zimnike ubuzobe ulaphana-ke ngakubo-ke laphana-ke uJaiva Zimnike okuwumcimbi-ke noma-ke okuyingoma-ke yalo-ke itafula nje isihloko sakhona laphana-ke sawo-ke umcimbi lona-ke obizwe noma-ke omenywe yiwona-ke laphana-ke uJaiva Zimnike mbukele-ke uthibela-ke laphana-ke intibana egidila yena-ke laphana-ke uKhuzani-ke umfo kaMpungose ithi cha njengoba-ke sazi ngempela ukuthi-ke kulokhu-ke kunomdlalo-ke okuthiwa laphana-ke ingoma kazwelonke ehlezi-ke ikhona-ke mnyaka yonke-ke ithi-ke intibane-ke izobe kulowo mcimbi kodwa-ke izobe ingekho kuwona lona-ke ebizwe khona laphana-ke uyena-ke uJaiva ithi futhi-ke leya posti-ke ingene ngephutha yona ayiwazi-ke lowa mcimbi-ke okuthiwa-ke ingoma yetafula mbukeli ngabe kuthini-ke okwakho uPaula ngalo-ke lolu daba lwakhe-ke uthibela asethe aliphosa laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi cha ngempela-ke lo mcimbi-ke akawazi and futhi-ke angeke aze aye kuwona-ke lo mcimbi awuye laphana-ke ezo comment section mbukeli sizwe uvo lwakho-ke ngalolu daba. Siyabonga.